سلام كما تخونوا خمي اللهم alright كم تلمد كا حبشة education مسئنا للنحوات hidden no camera اسكت صبق اسمع الله غدي نقرن ما ناف قداينا خنقاتو اوكي alright سمع الله غدي برا هلو ده حبي هذا حدا بلسك يسمع الله خدو برا هلو ده حبي alright let's go okay alright اتو انت لكم طبقيو سمع انت اللي دمت تغيركم لي very good alright thank you Josie سمع لكم عليتو يا ده أبصراح كون كات قبرا تعشمو alright اسمع لكم مثلني alright okay yeah let's back it كن مالي تحوات بين كم نجمروكم عتني وسندي خاخيننا دونجي الناس اللي زقننا اسكي بزخن جنبر yes report earning report كامباني تاتجيه بنانا لوا نساتن اتاوي ان وصاين مجمريا نغيرنا لوا لستا ميتا هيبهنا الله هجي بعد قدم قرب دقائق مالتي 2 minutes ago ميتا ويكا فيسبوك اتاوي تاتا نغيراتنا لا معات نيوز لنا حوات بليز عقل كبروا بزح نيوز لنا so ميتا اتاوي ويكا فيسبوك باي باي انتاي مسل تتهبنا زلا اتاوي alright earning per share مالت EPS 6.43 تتصبيه نبرت كن like Wall Street ويكا census expected نبر 5 سنة ب 28 this is great news for Meta guys بقى تصبق نتبي so زي مالسي هجي ام ميتا عند حرتوا فيركاس كباب 6 قرش نتبي 4 سلسن كاب حنت شر بروفيت على كامالتي بترجموا تجرينيا نزارب كلنا سلازي بيت that's great boom great and then revenue اتاوي 4.31 بليونس اتاو غير ابزي Q1 ناي 2025 نانزارب زلنا 4.4 እንዳተ ጸበይ ሆሎ beat great both good points that's why meta الجند حريقهم it should be revenue meta revenue should be up way up look this حوات look this my goodness blowing out I know بصراحة زلهم sorry convenient icon can let me back it as a whole مخبرة look this meta حوات after hours 3 almost 4% 4% معناته كلا لنا نيوز سلمت على ما عند داون كوينا نيرا negative 1.27 رايو after hours can boom blow out almost like 3.81 damn it I gotta do swim trade up there all right meta is doing great meta wow this is great meta to invest in gabra meta ማለት that's a good one ካለ ማይክሮሶፍት ወናለና ናይ ማይክሮሶፍት ወጪ ላይ ወጠን ክሬና I guess ወጪ ይመስለኝ ማይክሮሶፍት also look this what click it Microsoft as well earning per share 3.46 تثبيت نبره 3.22 boom great revenue look حوار revenue 7.07 بليون بايس 68.42 بليون داتسبنا boom let's see Microsoft
revenue كرينا. My goodness, this is great. Okay, Microsoft revenue. Let's back it. Hello, Dahobe. Okay, Clitian Abate company. That's why Clitian big company. Look, my goodness, Microsoft is up almost 6.37 after hours right now. God damn it. Wow. Guys, look this. Today down 0.43 naira again. Earning beats almost like 6.37 up. And then Meta is about 4.49 up. How about Tesla? What should it Tesla? Let me see. Tesla, come on, give me something. I know earning I have land. Wow. That's a big swing trade. Tesla is down still. Okay, so let's keep in stack with Mr. Atom. بالك أحوات إن ديتيل زي كم تناي تسلا غير كقولت أي متشات يبلين أبزلخو أتاوي أبزلخو جزء. Again, look this أحوات. This is like great news. Almost Meta is going up almost 5%. صباح I personally swim trade قبل Meta and then I will do also Microsoft مالتي. So صباح كنرينا. This is great. Good. معناته both of them bit both of them earning per share ناي مايكروسوفت 3.46 داتا تصبيو سوري 3.46 رخيبهم 3.22 داتا تصبيو ريفن ويكا اتاو 7 بليون نت 0.7 داتا تصبي اندا رخيبهم 68.2 اندا تصبيو by the way Microsoft almost this year دحانا لا بتجبر اللامبر this is كم نايز حلفه يكون big companies doing great. All right, then let's go to CNBC. Damn it. CNBC in the Harkena. Stop, my goodness. I cannot share. كل type I قبرايك إلين اللوحات. All right. Oh, belly. All right, let's get pre-market in 30 in up. Pre-market should be up. Holy shit. Down is up almost 0.51%, and then S&P feature index is up almost 0.29. معناته blowout. Nasdaq is up 0.28. As of today, close the market now. Down is 0.35 and then S&P 0.15 احوات بزحات حدش تقولونا تقولهم يقرأتها معناته دي لمركم موثقون تقولهم دحان قسن دابلنا كلهم دينا VIX is up لما عنتي كلتنت ب 28%. I don't like أين دليل دازيا سلام تايكم زخونت كنقول صينا سلزي overall it's good even though bad report رخيبنا كنت وعلنا حماق زخون reportنا رخيبنا وعلنا جن earning متيو صبو جرو هبنا له like Meta is about 4.43 as of now and then Microsoft is about 6.41% as of now. So بحافظ شاخ نزارب كلنا حوات ايكونومي لما عنتي كنمصينا بزح لنا زي درع سلازي ميتا and Microsoft beat تثبيتن زي كونه كابون لعل 5 رخبا زي حزوا. So let's go with this one حوات. واي لما عنت ملو معلتي ماركتنا overall down coin وعلو انتلنا نرأيهم سناب شات كنوسيدنا mostly technology is up media and the retailer some red coin. So as of now today لما عند 65 بليون راح ارد غير S&P طريقهم ميجا 7 كلن ريد كوينن and top 10 كلن ريد كوينن دارجا موستلي كامبانيات بمول ان ريد كوينن مالتي انفيديا امازون ميتا and then الفابت تسلا زين كلن دارجا ريد كوينن انت خويني لما عند ماركتنا ريد كوينن نزبل حتى ازي قدامنا نزخ نملسنا مالتي نمبر 1 نابتي كالندر نحركينا لوك ذس حوات USA as of today لما عندي ADP implement مالتي بprivate سبات أول حربعة استقصروا ريبورت رخبنا لما عندي 120 شح سبات كأصرون داتا تبى like
yes census ወይ ከዓ ኢኮኖሚ ሆም እንዳተጸበየ 62,000 ሰባት ጥራይ ተቆፂሮም bad news ቴክኒካሊ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሰባት ሃየር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዊክነስ ወይ ከዓ ድኻም ናይ ቁጠባ ምልክት እዩ bad ካልእ GDP ማለት gross domestic product ብእንግሊሽ ወይ ከዓ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣታዊታታ ዝፍለጠሉ ውሽጣዊ ኣታዊታታ ማለት እዩ ዕብየት ኣብ ቁጠባ ዘርአየቶ እዩ ዝንገር እዚ ናይ Q1 ክንብል ከለና Q1 2025 ማለት እዩ ወርሒ 1 ወርሒ 2 ወርሒ 3 የእሰ ቁጠባስ ዓቢዶ እንተልኩም ኖ ንሕና ብዕብየቱ 0.4% ዕብየት ከርኢ እንዳተጸበየ ቁጠባና ወይ with census but like whatever Wall Street ኮይኑ ግን ኔጌቲቭ 0.3 bad look this what ዝሓለፈ Q4 ክንዓጽ ከለና ማርኬት ክዕጽ ከሎ Q4 2024 ብ2.4% እዩ ማርኬት ዓቢዩ ኮይኑ ግን ኣብዚ Q1 thank you to Trump so ከመጻኩም alright at least wala 0.4% ተትመጽእ ፖዚቲቭ ተዝኾን ነይሩ ጽቡቕ ነይሩ ኮይኑ ግን no negative 0.3 that's why big sell ሎማዓንቲ ዝወዓለ ማርኬት ካብ ንጎ ኩሉ ድሮፕ ገይሩ ዘሎ ማርኬት ብሙሉ እንተሪእናዮ like Tesla is down 291 almost 319 ናንጽባይ ነይርና Tesla ሎማዓንቲ እዚ ጽቡቕ ሪፖርት ተረክብ ነይርና at least GDP ፖዚቲቭ ተትኸውን ነይራ እዚኣ we could see Tesla ልዕሊ 300 and then call S&P was more up مخونه ኮይኑ ግን we have this bad report negative that's it the negative is bad all right ኣብዚ አንሽተ ከተሕዘኩም ኣሕዋት እንድሕር Q2 right ኣብዚ መጽእ Q2 ኣብ ወርሒ 7 ገጽና ሪፖርት ክመጻና እዩ let's say ናይ Q2 ከዓ ናይ ወርሒ 4 ናይ ወርሒ 5 ናይ ወርሒ 6 ልክዕ ከምዚኣ ኔጌቲቭ እንድሕር መጽያ so technically yes economy ab recession ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ሕዝዋ ዛናት ብዚያ ስለዚ already Q1 ኔጌቲቭ ይብናሎ ተኸታተሊ ካልኣይ Q second ብተኸታተሊ ከሎ second Q2 እንድሕር ኔጌቲቭ መጽዩ ሆያ we yes declare ክትገብር ያ recession ወይ ከዓ ኣብ ማርኬት ሙዳ okay ክትመጽእ ድዩ ተስፋታት ኣሎ ዶ እንታይ መስልኒ ዝብል ሕቶ ግን maybe yes Q2 negative كون يخلي إخوات why because of all this new policy ናይ Trump تعنت policy لنا تعرف قرص لنا حدا deportation لنا رايو بمولو deportation لنا كلته ان دوج كا إيلان ماسك سلسته إذا سلستيو نتقطبا هجي مور حاسيا خبرولو بحلف تعرف ورح 4 علات كلته يتفريمو ورح 4 علات كلتون extended دارغا هويني مبزحتو هجي ናይ ቻይና በል ናይ ካልእ በል ደሓናኡ ኣብቲ መወዳእታ ክንመጽእ ኢና ገና ሕጂ ኣብ ቁጠባ ስምፕራት ዝገድፍ ሕጂ ሕዝዋ እዚኣ ሕጂ ስለ ዝኾነ ኣብ ቁጠባ ስምፕራት ዝገድፍ ሜይቢ ካብ ወርሒ 5 ወርሒ 6 ወርሒ 7 ወርሒ 5 ወርሒ 6 ወርሒ 7 ባድ ሪፖርት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣሕዋት ስለዚ Q2 ኔጌቲቭ ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት እንተዕርዮ እሞ ሕጂ ንኣብነት ትራምፕ ታይሎ ከም ዘመኽነይ ክመጻኩም ኢና እንድሕር ዕርይዎ ትራምፕ like ታሪፍ ገዲፈ የለኹ እንተይሉ ሕጂ ሜይቢ እቲ ቁሩብ ማሕሰይቲ ውርድ ዘሎ ክሳብ ወርሒ 5 ክንርኢ ንኽእልና ካብኡ ሽዑ ማርኬት ዕዳጋ ተመሊሱ ክቅየር ይኽእል ፀገም ኣይክህልዎን ቢግ ሪፖርት ዘይክርኢ ንኽእልና GDP ዕብየት ዘይክርኢ ንኽእልና ግን ኣትሊስት ፖዚቲቭ ክኸውን ይኽእል ኦኬ ትራምፕ ከም ዝኸዶ ዘሎ ግን እንተዘይተቐይሩ Q2 ኔጌቲቭ ክንርኢ ንኽእል ኢና ባድ ሶ ምስኣቲ ኸይድ ከዓ እዚኣ ሕዝዋ ዓርቢ ላይፍ ክመጽእ ዓርቢ እዚ ናን farm payroll ድብል ዘሎ 133,000 ንጽበ ዘለና plus የዚ unemployment rate 4.2 ንጽበ ዘለና እዚአን ክልቲአን ከዓ ዓርቢ ቢግ ዴይ ቁጠባ እዛ ነምበር እዚኣ 133 ዳውን እንድሕር ኮይና እዛ ነምበር እዚኣ 4.2 up እንድሕር ኮይና another big damage so let's see ዓርቡን ምልክታት ክርኢ ንኽእልና ናይሎም ምልክት ግን bad ምልክት alright ሎም ክልተ ዓይነት ኒውስና ረኺብና ኣሕዋት bad ረኺብና እንደገና some good ካ ረኺብና ኣብዚ what is the good one PCE ንህለኩም ኣሕዋት PCE ማለት ንሕና እቲ ሓደ personal consumption expenditure ተባሂሉ ንሕና ንገዝኦ ንሽሙቶ ኣቑሑ ኩሉ ዓይነት except ገዛ ክሳብ ንካረ ዝብለኩም ዘለኹም plus ኣክንዳና ኮይኖም ዝሽሙቱልና like
ኢንሹራንስ ብሰራሕተኛ ኣብ ናይ ካምፓኒታት ዓበይቲ ካምፓኒታት ትሰርሑ መዐቀኒ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ እዩ ስለዚ እዚ ጽቡቕ ሪፖርት ዳ ይኹን ዳ እምበር ትፅቢት 0.0 ነይሩ 0.0 ረኺብና ኣነን year over year ዓቐን 2.2% እንዳተጸበና 2.3 this is still good bad ኣይኮነን and then core PC ኻ ብዘይካ መግብን ነዳድን 0.1 እንዳተጸበና 0.1 that's good core PC year over year ካ 2.6 እንዳተጸበና 2.6 technically እዚ ሪፖርት እዚ ጽቡቕ እዩ ዝቕባበ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ኮንትሮል ኮይኑ alright ሕጂ ፌደራልስ ኣብዚ ሰዓት እዛ ሪፖርት እዚ ኣምስራዩ ኣክት ክገብሩ ነይርዎም ሬት ካት ናይ ግድን ክህሉ ነይርዎ ኣብ ሜይ 7 ኮይኑ ግን ኖ ሜይ 7 ወለድ ኣይቆርጹን እዮም ንህለኩም 92.1% ምስቲ ዘለዎ ይብሉና ኣለዉ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ because of Trump ቀረጽ ታሪፍ alright እንታይ ኢሎምና ጀሮም ፓወል እንታይ ኢሉ ብዝሓለፈ ኦኬ ናይ ኢንፍሌሽን ኮንትሮል ክኸውን ይኽእል እዩ ቀረጽ ብዛዕባ ታሪፍ እንድሕር ይመጽኣሊ ግን so far ናይ supply chain ሽግር ይፍጠር ኣሎ ሎጂስቲክ ሽግር ይፍጠር ኣሎ ትራክ ድራይቨር ይፍል ትራክ ድራይቨር ዘወርድ ዝኹሉ ካብ በዓል ቻይና ዝመጽእ ንብረት ራእዮ ናይ ላይክ ዩ ኖ መዓት ንብረት ይመጽእ ኣሎ ኣይ ንሱ እንተዘይመጽእ ሸልፍ ኢምፕቲ ኣሎ ሕዝዎ ሸልፍ እንድሕር ናጽ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዘሎ ፕራይስ ክውስኽ እዩ ሶ ዘሎ ፕራይስ እንድሕር ወሲኹ ኦራይት ወላ ሕጂ ዳ ፒሲ ጽቡቕ ንርከብ እምበር ካብ ወርሒ 5-6 ግን ናይ ግድን ይኽውስኽ ፕራይስ ሃይ ክኸውን እዩ that's why rate cut ናትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ክቆርጹ መደብ ዘይብሎም ዋላ as of even ህለኩም ዋላ ጁን ከማን 59.7% እዮም 0.25 ክቆርጹ so Trump simple word okay ትማሊ ኣማዞን እንታይ ኢሎም መሲልኩም alright ንሕና እዚ ናይ ታሪፍ ቀረጽ በይኑ ዝውስኽ ዘሎ ገንዘብ ኣብቲ ሌቨል ኣብቲ ናይ ፕራይሲ በይኑ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ሪባል ትራምፕ ትማሊ ክምልሰሎም ውዒሉ ንዕኦም ማለት እዩ ሄይ ጀፍ ቤዝን ከምኡ ትግበር that's not good በቃ anyway እዚ ሲ ኣብ ግዜ ባይደን ኢንፍሌሽን ሃይ ኮሎ 9.1 ኮሎ እኳ ከምኡ ዘይገበርካስ ሕጂ ግን ኣብ ታሪፍ ከምኡ ምግባርካ ኢሎም ወቂሶሞ ማለት እዩ እዚ ፖለቲካሊ ጽልዋ ዘሕድር ላይክ ኢሎም ጽልዋታት ትማሊ ፖለቲካሊ ትንቀሳቐስ ነይራ ናይ ኣማዞን ትማሊ ዳውን ዝኾነትሉ ኣማዞን ብኡ ጥራሕ ነይራ so ትራምፕ ሽፍት እንተዘይገሩ ኣሕዋት ትራምፕ እንተዘይተለዊጡ ኣሕዋት technically we are ናብ recession ንኸይድ ኣለና ትራምፕ ምስ ተለወጠ ግን recession ኣይንርእን ማለት ኣይኮነ already ስምፕራት ኣብቲ ማርኬት ተገዲፉ እዩ እንታይ ደኣ ሾርት ክንርኢ ንኽእል ኢና ስኩዝ ክንርኢ ንኽእል ኢና soft landing ክንርኢ ንኽእል ኢና that's fine ደን ሽዑ ያ ፌደራልስ ከልሕልና ይኽእሉ alright ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ስምብራት ካብ ወርሒ 6 ወርሒ 5 እንድሕር ክርአ ኮይኑ alright ወርሒ 7 ገጽና ቴክኒካሊ እንታይ ክኸውን ሽዑ ኣብኡ ሪፖርት ክንረክብ ከለና ሄይ recession ክርኢ ኢና ልክዕ እዛ GDP ሕጂ ረኺብናያ ዘለና ሽዑ ኔጌቲቭ እንድሕር መጽያ ሄይ ጀሮም ፓወል ወለድ ቁረጽና ሄይ ትራምፕ ታሪፍ ጌርካያ ዘለኻ ዜሮ ምለሶ ሄይ ክሪስ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ያ go ahead buy bonds that's all እዚ ይኽመጽእ well ትራምፕ ከውድቆ ንትቁጠባ ኣይጽበን ግን ጉያ ክመጽእ እዩ so ኣብዚ ኩሉ ንእሽተይ ናት personal advice ኣሕዋት ሕጂ which one is the strongest one እንድሕር ማዕረኹ እንደዚ ይወድቃልዩ cash is strong ማርኬትና ካብዚ ታሕቲ እንድሕር ከይዱ ካሽ ሰልዩ እዞም ሰለስተ ዝበልኩም ሰባት ክዕገርግሩ ከለዉ we will buy more shares ተንቲ ገዝአን ካምፓኒታት ግን ከተስተውዕሉ እላቦ not personal advice እዚ ኣሕዋት ከም ደስ በለይ ኣነ ፕላነ ይኮም ማለት እዩ so ትራምፕ ነዚ ሪፖርት እዚ ረኺብና ካልእ እውን good report ንህላካ consumer spending and then personal income ንሕና ምሕንሻሽ ንበሎ ب0.5% ይኹን ከዓቢ ካብዚ ናይ ዝሓለፈ ምሕንሻሽና ኣብዚ ማርች ወርሒ 3 ኢሎም ግን ሞር ናብ 0.7 ዓቢ ኦኬ ወል ህዝቢ ከዓ ሞር ሓንሽሽ ይብለና ኣሎ god damn it ኣብዚ ኔጌቲቭ ንርኢ ኣለና GDP ግሮዝ ኣይገበረን ንብል ኣለና እዚ ከዓ ህዝቢ ሞር ሓንሽሽ ንብል ኣለና ፐርሰናል ኢንካም ከዓ ህዝቢ ከዓ 0.4 ኣታዊ ከዓቢ እንዳተጸብና ብ0.5 ከዓ ደሞዝ ዓቢ ሰብ like
mix ዝኾነ report ኢና ረኺብና ዘለና ኣሕዋት that's why end of the day finally we close kind of down and S&P green ማለት እዩ okay ካልእ ንሱ ዝገበሮ እውን ካይረሳዕኮ ከለኹ እዚ ዲል ናይ ዩክሬን and USA እቲ ናይ መዓድን ዲል ሎማዓንቲ ኣፍተርኑን ከም ዝፍርሙ ኢና ንፈልጥ maybe ሓደ good news እውን ኣብሎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ነገራት ክረጋጋእ ተስፋ ኣለና of course እንድሕር ሎማዓንቲ ምስ ተፈረመ ድሓን ከም ፀብቲ ፌስቡክ ግን ሎማዓንቲ ዲል ከም ዘለዎም ከም ዝፍረሙ so all this ንህለኩም ግን mix bad report ኣብዚ ረኺብና sorry bad report ኣብዚ ረኺብና and then good report ረኺብና ያ ሰብ ስፔንድ ይገብር ኣሎ ሰብ ኣታዊ ይዓብሎ NNPC ኮንትሮል ኮይኑ alright let's go እዚ እንታይ ኢሉ ኣመክንዩ ትራምፕ right like this ነዚ እንታይ ኢሉ ምክንያት ገይሩ መሲልኩም ትራምፕ let me go to X like this ትራምፕ እዚኦም ብቦሓት አይ ንጉሆ ሰዓ 7 ሪፖርት sorry ንጉሆ ሰዓ 7 ገለን ሪፖርት ምስ ረኸብ yes sir hold on guys Una de agua de grano, alguna de ¿ya está? Sí, un 7, un 7, un 7. Sí. Un 7, un P. Sí. Se lo está reventando el bol y dice que tiene que ser. alright ይቅርታ so እዚኣ ሕዝዋ ኣሕዋት okay ነዚኣ ግብረ መልሲ ንክገብር ትራምፕ እንታይ ገይሩ ነዚኣ ኔጌቲቭ ተራእያ ንዝብል እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ኤክስ ሻዕ ሪፖርት ምስ no this is Biden's stock market not Trump's ብለና ኣሎ yeah I don't take over like you know ካብ ጥሪ ዕለት 20 ኣነ ናብ ኦፊስ ኣትየ ብለና ኣሎ ገና ታሪፍ ኣብ ማርኬትና ኣይትርእን ዘሎ ሬቨኑ ኣታውሎ ንቁጠበና ከዕቢ ብለና ኣሎ ሕራይ then ካምፓኒኻ ኣብ US መፅን ኢንቨስት ክገብራን ሕጂ ክመጽእ ብለና ኣሎ ሕራይ ራዮ ብቀረጽ ዝእክቦ ዘለኹ ገንዘብ ሬቨኑ ኣታውሎ ብለና ኣሎ ሕራይ ካምፓኒ ኣብዚ መፅን ኢንቨስት ክገብራን ብለና ኣሎ እዚ ዘሎ ስታክ ማርኬት ናተይ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ then our country will be boom like ሕጂ ኣብ ብሎው ክትገብር ወይ ከዓ ሃይ ክኸውን ገና but we have to get rid of the Biden's like overhang right أحوات اتي like اتمخنيت no Biden ኣይኮነን ኣትዩ ኣብ Q1 ትራምፕ ይዘሎ ወር ሓደ ወር ሓልተ ወር ሰለስተ ናቱ ሪፖርትና ነብብ ዘለና alright እንታይ ዝብለና ዘሎ no እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ቀረጽ በልና ካምፓኒታት ኣብዚ ኢንቨስት ንምግባር ንምጻእ ማለት okay ማርኬት ክወድቕ ክእል ይብለና ኣሎ ግን blame Biden is below. That is really, it doesn't make sense, ማለት እዩ so this will take a while right still a while ገና ጊዜውን ከዝወስድ ይነግረና ዘሎ ምክንያቱ based on what yeah I like that ምክንያቱ still አንተ በኻንታ ኢሉ ኮመንት ገይሩ መሲልኩም another Q2 ከማን the same report ክኸውን ይኽእል ኢልና አንተ በትራምፕ ኣብቲ ናይ ካቢኔት so this has nothing to do with tariffs ብለናል no this is of course nothing to do with tariffs ግን ብፍሪ ናይ ታሪፍ ኣብ ዝበጽሕ ዘሎ ገና ናይ ታሪፍ ሕጂ ክመጽእ ካወረ 5 ወር 6 ወር 7 ገጽ ክመጽእ
Thank you. Left front door. I got more alcohol, man. I cannot add on. I'm asking a Left question. I front didn't work at door. 10 o'clock this morning. I haven't even been here. No, I'm sorry, I cannot say. I haven't even been here. So how you gonna talk about I'm tired? I said I worked at 3 o'clock this morning. That's cool. You know what? I'll never come to your goddamn store again. And I'm gonna report that. Because I'm not drunk. I've been at work since 3 o'clock this morning. Left I worked here. front door. And I hope to see you, the other owner, and they can tell you, I've been coming here too long. Asshole. So, Front look this Hawat. This will take a while. Has nothing to do with the tariff. Only that he left us with the bad numbers. Okay, Kamzi cleaning and go Brazilana. But when the boom begins, to boom, to high Mukhan Malitiha, it will be like no other. Be patient, okay. Trump, of course, yeah, tariff revenue to you, had it, and the Gana company that abzi invest Gabralon. Is bad number. Nazaka Saki Q2 Haman, Komu Homes Howen, you habirna. All right, Nazar, let's that go, Mality. Okay, economical PC, case of Biden, blah. So, Taika Amsa Hazuat. Walla, we will have it takes a while, Nazalo. So, Dina Gerzi, Q2, Zmetz Kaman Kababi, our Hisho at Zmetz report, Nizi, earning, Komu Honi Khilil al the law. Trump come eyes will another. Okay, let that go. Okay, Kala, Ukraine and the USA, it's an yeah, well, Naim Faram, Loma Anti afternoon comes Gabra, EU market Habir Nazalo. Let's see what happened, Mr. Ferrame. Hello, Mr. Zaid, Elon Musk, no more up White House. Yeah, I don't brother. Yeah, sure, right in there. Service. So Elon Musk, no more in the White House. He's done from the White House, guys. Gonna still cap Dodge, ITFLA. Still, Dodge, Allah, again, ab White House kainu iconan. Like sometimes, call in the Heralio, comes to wall it Habir Nazalo, like this. Yeah, look this. So White House chief staff, Diamilom, yeah, he's no more. Elon Musk is in the White House working for the Dodge, but still كاو تفلي مالتي أكونن but still تلفوني ملص يتحبابر مالتي لو ممكن أبتناي كابينت بيزوي نيرو ريبورت يهبو خيدو مالتي alright كاله I don't know USA نوح جزيني China خمت زاربت مالت China let me back this حوات I'll look this so yeah US بزح جزيني China negotiation كم contact خمس جبرت 3 multiple channels يبلنا زلوا again I don't think so China is not happy China can force out the US and time لهم China again hey stop not غير كذا لها أوردو then we can communicate yeah بعلم جن أمينهم يا US contact خمس جبر كم زلا نسمع ديل جن أبز قربا كله خمس غل تسفالله تا ديل وكأتها سمع مش China كتهلو تخلي رايد أوي نمنتاي يا بقى أوردو تخد قبره تخل أوردو مو نسمو صورة كايت غير كايزة اللي 545 then we can talk بزلو so but قبره ملس بزعبات زي كم زي مولوس as of now زقولت لنا زلو مالتي okay I think so that is all I have أحوات sorry نسرح المسجل إني مخانيزي that is all points حاسكو is a login as of now مالت earning call كتسمعوا تخلوهم بتناي yeah Meta and then what is yeah Meta is up like look this 5.61 god damn it blowing well let's how about Microsoft oh wow 7% alright is there anybody after hours هلكم the trade damn it في after hours so yeah متقلال نخملس ندحر كينه صباح انتي نصبي Thursday 19 ISM manufacturing ኣለና
and then S&P manufacturing PMI እውን ኣለና ናይዚ ሪፖርቱን ወሳኒ እዩ ኮንስትራክሽን ስፔንዲንግ ኣለና ወሳኒ እዚ ሰለስቲዩ ግን ኦሆብ ሓንቲ ሒዝኩማ ክትኮደ ደሊ ሕጂ ቻይና ሜቢ ዩኤስኤ ሓደ ዲል ወይ ትራምፕ ከናውሕ ንፅበ ኣለና ዝኾነ ነገር ክፍጠር ኣለዎ ካልእ እንደገና ከዓ ናይ ዩክሬን and ዩኤስኤ እቲ ናይ መዓድን ምፍራም እንድሕር ሃፐን ኮይኑ እውን ምርግጋእ ዩክሬን and ራሽያ ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ that's geopolitics tension ጽቡቅ ኣሎ ኩሉ ናይ ኢራን ናይ ኢራን and then soon ጽቡቅ ኸይድ ከም ዘሎ ፖለቲካሊ up movement ከም ዘሎ ማለት እዩ ካልእ big day friday ሕዋት ንጸበ እዚያ USA non-farm payroll the payrolls 133 ንጽበለና እዚ ናምበር እዚ ተውሒድ እንተወሪዱ we will see big crash on Friday unemployment rate 4.2 ንላዕሊ ድሕር ኮይኑ big crash ክንርኢ ንኽእልና down market ማለት እዩ That's all. Let's skip for the final. Hey, Meta is almost 5.70 up. You're welcome. Thank you. Yes, and then Microsoft about 6.9 up. All right, Kalib ብዙሕ ነይሩኒ ምወሰኩ ግን ኣብ ስራሕ ስለ ዘለና ኣሕዋት thank you so much. I wish I will see you happy Wednesday. I'll see you. China ግን ገበረታ yeah, you're right. Marta. I know. No, አይዛረብኔ አይበልኔ so ምጻ بتقريني هذا زارب بمن ده زارب الله بتقريني أنا مزارب الله أنت أبرح الله دحوبي أنت صوت ده بالناس دسم بري لكم man بتقريني أنا لحر مرد أبي كان لحر زقان كان مرد أبي كا please we are happy to go somewhere else ده زارب الله عرب ده زارب الله بتقريني أنا مزارب الله man anyway thank you guys all right bye bye